nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbonera kubaha ikaze kuri uyu munsi wa none tariki 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2025 aho tugiye kureba amwe mu makuru agezweho kugeza kuri saha mu bice bimwe na bimwe hakomeje kugenda havugwa ndetse hanabera imirwano itandukanye, imirwano ikomeye cyane. Kugeza kuri iyi saha rero amakuru aturuka ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko mu by'ukuri ibyabereye mu mujyi wa Goma bitegeze byakirwa neza n'abaturage. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyakoze impinduka nyuma y'ibyavuzwe mu buyobozi bw'iki gisirikare. Turaza kureba izi mpinduka izarizo mu by'ukuri turebe uko byifashe. Warikare inyeshyamba mu by'ukuri biravuga ko zongeye kutana mu mitwe n'ingabo za guverinoma, ariko kandi nanone hari ibice byavuzwemo ibisasu byatewe n'inyeshyamba za FCM23 kandi ngo bikaba bisa nkaho byakozwe ku bushake. Ibyo tukaba tuza kubigarukaho byose. Hari n'andi makuru akomeye cyane tuza kuba twagarukaho kugeza kuri uyu mugoroba. Mu by'ukuri ntuze gucikwa cyangwa se ngo ujye kure bijyanye n'inzira ya Doha. Mu by'ukuri ku bijyanye n'imirwano iri ko mu burasirazuba bwa Kongo bivuga ko iyi nzira yaba yaraciwe intege. Byagenze gute kugira ngo habe hariho kuvuga gutya? Ibyo byose rero tukaba tugiye kuba twabireba, ari nayo mpamvu usabwa gukomeza gukanda subscribe. Reka duhere ku bijyanye n'impinduka mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Nta wundi bamwita Mark Huskey, uyu yagizwe umuvugizi w'ingabo ariko by'agateganyo nyuma yo guhagarikwa kwa General Ekenge. Ngira ngo murabizi amagambo General Ekenge yazize kugira ngo ahagarikwe. Ibyo byose sinzi ko wenda hari utabizi. Lieutenant Colonel Mark Huskey Mongoba yagizwe umuyobozi w'agateganyo w'ishami rishinzwe itumanaho ndetse n'amakuru mu ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akaba agomba no kuba n'umuvugizi w'agateganyo wa FARDC nk'uko bigaragara mu nyandiko yashyizweho umukono ku itariki 7 Mutarama n'umuyobozi mukuru w'ingabo. Yasohotse kuri uyu wa kane rwose, kuri uyu munsi tariki 8 nibwo inyandiko yasohotse, ariko rwose nubwo yasohotse kuri wa kane yari yasinywe ku itariki 7 ku munsi w'ejo kwa gatatu. Ni itegeko rishyiraho mu by'ukuri uyu mugabo ribayeho nyuma ihagarikwa rya Major General Sylvain Ekenge ku mirimo nk'umuvugizi wa FARDC nyuma y'amagambo yavuzwe kuri radio na televiziyo by'igihugu RTNC. Urwego rwa Special Force ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo ndetse ngo binjiye banyuze mu nyeshyamba z'umutwe wa 23 babasha kugera muri Uvira. Ngo aba bakaba ari hagati y'ibihumbi 6 ndetse n'ibihumbi 7 by'abasirikare b'u Rwanda bari muri operation cyangwa se bari cooperatinga ama operation muri iki gice. Ngo rero hakaba mu by'ukuri ngo hibazwa impamvu ibi byose niba byaramaze kumenyekana mu by'ukuri byaba bifatwa nk'ibitarabayeho. Ibi bikaba byibazwa na bamwe mu bakongomani bajya mu by'ukuri batanga ibitekerezo cyangwa se bagaruka kuri iyi ngingo. Hanyuma rero mu by'ukuri ibi ngibi nubwo byibazwa ngo cyangwa se nanone nubwo ibi byavuzwe nta gisubizo namba kiraboneka nyuma y'uko bitangajwe, dore ko umujyi nka Uvira bivugwa ko ukiri mu maboko ndetse n'ubugenzuzi bw'inyeshyamba za 23. Si ibyo gusa kandi ngo n'ibindi bice bigiye bitandukanye bikaba bikirimo bigenzurwa rero n'izi nyeshyamba nk'uko amakuru aturuka muri ibi bice agenda abivuga. Hagendewe rero ku byavuzwe n'umuryango w'abibumbye ngo inyeshyamba za FCM23 ziracyagenzura ibice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibice bicukurwamo amabuye y'agaciro byo muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse kandi ngo aba basirikare bari ahangaha cyangwa se bari ngaha bakaba barahageze mu rwego rwo gukurikirana ndetse igenzurwa ry'ibi bikorwa nk'uko bitangazwa na Loni. Ngo FCM23 irimo kongera kugenzura ibirombe byayo bikomeye muri Kivu y'Amajyepfo, ngo kandi bikabifashwamo n'u Rwanda nk'uko bivugwa n'umuryango w'abibumbye Loni. Ngo ibi kandi bikaba byongeye kugaragara nyuma y'uko habayeho n'isubukurwa ry'ibitero bikomeye cyane bikomatanyije hagati y'izi mpande zombi biri kumvikana ahagana muri Warungu, ndetse nanone Kamituga kakaba kamwe mu gace kagiye gashyirwa mu majwi. Uruhande rw'u Rwanda rugahakana aya makuru, rukavuga ko ibyo biri gutangazwa atari ukuri, hakwiye ahubwo kubaho gusuzuma ukuri nyakuri hashingiye ku mizi y'ibibazo, aho bashyira mu majwi umutwe wa FDLR, ndetse u Rwanda rugahakana ibyavuzwe byo kohereza izi ngabo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rukemeza ko ngo rwaba rwarashe gushyira ingamba z'ubwirinzi kandi zitigeze zirenga imipaka yarwo.
mu ibaruwa yo ku itariki 30 Ukuboza 2025 yanditswe na perezida w'inama y'umuryango w'abibumbye mu kanama gashinzwe umutekano, itsinda ry'impuguke ku kibazo cy'umutekano burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ryaba ryaragaragaje ko umuryango umwe bw'abaturage ba Kongo cyangwa se icyitwa Alliance Fleuve Congo mu by'ukuri ngo Alliance Fleuve Congo ushyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda RDF ngo wagutse cyane kandi ugakomeza kugenzura uduce twinshi tw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko Loni ibivuga. Iyi ngo izi ngamba zikaba zigamije ko mu by'ukuri hagaragara cyangwa se habaho kwerekana ibikorwa by'izi ngabo binyuze muri uyu mutwe mu gukoresha ndetse no gusoresha ndetse no gucukura umutungo w'amabuye y'agaciro n'uburyo bwo kuwubona. Raporo ya Loni ngo yabigaragaza ko AFC M23 ikomeje kugenzura uduce duto ducukurwamo amabuye y'agaciro. Ibi kandi ngo bikaba bishimangira cyangwa se bizongera kugaragaza uruhare nyine mu by'ukuri rw'izi nyeshyamba zifatanyije n'iki gihugu. Izo ngabo ziri hagati mu 6 ndetse n'ibihumbi 7, bataliyani ebyiri ngo zikaba zarinjiye rero nk'uko ibyavuzwe ahangaha bikomeza bibisubiramo cyangwa se bigaragara muri iyi nyandiko. Mu magambo make rero umuryango w'abibumbye wavuze ko ngo inyeshyamba za FCM 23 zirimo gukomeza kwigarura amabuye y'agaciro yo muri Kivu y'Amajyepfo ku bufasha bw'u Rwanda. Ni mibaruwa yanditswe ku itariki 30 Ukuboza 2025 igenewe perezida w'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye Loni. Itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye Loni rikurikirana umutekano burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ihuriro AFCM 23 rifashishwe n'ingabo z'u Rwanda RDF ngo ryaguye cyane kandi rikongera gukomera ku kugenzura ahari amabuye y'agaciro y'ingenzi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko iyi raporo ibigaragaza ngo iyo migambi igamije guha uwo mutwe witwaje intwaro amasoko arambye yo kwinjiza amafaranga binyuze mu bucukuzi ndetse no gusoresha amabuye y'agaciro, kugenzura amabuye y'icyitwa Siriti muri Karehe ndetse na Warungu. Raporo y'umuryango w'abibumbye ivuga ko AFCM 23 ikomeje kugenzura ahacukurwa amabuye azwi nka Siriti, Etane, Tantale ndetse na Tangastene mu duce twa Rumbishi, Numbi ndetse n'aho bita Nyabibwe mu karere ka Karehe. Ku itariki 21 Nzeri 2025 ngo uwo mutwe wafashe n'agace ka Nzibira, ahantu h'ingenzi cyane mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro mu karere ka Warungu. Nzibira ni icyambu gikomeye cyo kunyuzamo casterite ndetse n'icyo bita Krota biva mu karere ka Shabunda cyane cyane mu birombe by'aho bita Nzovu. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zikaba zemeza ko iri fatwa ry'uduce ryahinduye cyane ishusho y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyepfo. Hafi 1/2 cy'umusaruro wa casterite ndetse na Krota ndetse hejuru y'ibi bibiri bya gatatu by'umusaruro w'icyo bita Wolfram cyangwa se Wolfram ubu bivugwa ko biva mu bice bigenzurwa na AFCM 23. Ngo zahabu hagati y'uturere tugenzurwa na leta ndetse n'udufashwa n'inyeshyamba, nubwo ubucukuzi bwinshi bwa zahabu bukiri mu turere twa Shabunda bukagaragaraho bita Mwenga ndetse bukongera kugaragaraho bita Fizi tugenzurwa n'ingabo za FRDC cyangwa se ingabo za guverinoma zifatanyije n'imitwe irimo Wazalendo. Ngo hari nibura ibibanza bitatu bikomeye by'ubucukuzi bw'amabuye ya zahabu byaguye cyangwa se byafashwe n'inyeshyamba za FCM 23 bigatera impungenge. Aho harimo ahacukurwa zahabu ku buryo bwa gakondo aho bita Ruhihi ni muri teritwari ya Kabare, mine nini ya Twangiza ahangani muri Mwenga ndetse n'ahacukurwa ku buryo buciritse hafi y'aho bita Ikalembo muri Walungu. Ruhihi AFCM 23 ngo ifite ubushobozi busesuye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa zahabu aho bita Ruhihi. Ubucukuzi bwa zahabu iruhihi ngo bwiyongereye cyane nyuma yo kuvumburwa kwa hari zahabu nyinshi ku kibanza cyo bita Romera muri Mutarama cyangwa se mu kwezi kwa mbere 2025. Amafoto yafashwe na satellite y'umuryango w'abibumbye agaragaza ko ibikorwa byahise byaguka cyane, hubakwa n'ibikorwa remezo bishya bigaragaza yuko urwego rwo gucukura amabuye hano rwatejwe imbere. Amakuru aturuka ku baturage avuga ko mu gihe cya mbere cya 2025
abarenga 5,000 bacukuraga zahabu mu buryo bwa gakondo bacukura ibyobo byinshi cyane. AFC M23 imaze gufata ngo aka gace hagati muri Gashyantare yashyizeho ubuyobozi bwayo isimbuza inzego za leta, biro by'ubucukuzi igenzurwa ndetse biragenzurwa n'uwo mutwe. Nivuga ngo ibiro by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bikaba bigenzurwa n'izi nyeshyamba nk'uko bitangazwa. Hashyizweho ngo umusoro wa 30%. Amakuru aturuka ku baturage avuga ko hashyizweho umusoro wa 30% ku giciro cya zahabu igurishwa isoka mu kirombe, hiyongeraho n'andi mafaranga yakwa abacuruzi, abatwara amabuye ndetse n'abayacukura. Ku itariki 30 Kanama 2025 ngo AFC M23 yahagaritse by'agateganyo ubucukuzi aho bita Iromera, ivuga ko hari amakimbirane aterwa n'ubucukuzi budakurikiza amategeko n'imyitwarire yayo yo kwigarura umutungo w'abaturage. Kudashyira mu bikorwa vuba gahunda yo gusubukura ubucukuzi hashingiye ku kwandikisha ubucukuzi byateje ngo impungenge ku uwo mutwe ushobora kuba uri gutera ubucukuzi bugezweho bugenzurwa nawo ubwawo cyangwa se ari byo bashaka gushyiraho. Mine yaho bita Twangiza ngo nayo iri mu maboko ya AFC M23 cyangwa se mining. Ubucukuzi bwa muri aka gace ntabwo ari mine, ni mining. Ku itariki 8 Gicurasi 2025 AFC M23 ngo yafashe agace gacucugurwamo amabuye y'agaciro zahabu nini cyane cyangwa se mu by'ukuri igice kinini cyane kirimo amabuye mu bwoko bwa zahabu aho bita Twangiza, hani muri shoferu ya Ruhinja muri teritwari ya Mwenga. Akaba hariyo sosiyete yitwa Twangiza Mining SA. Nubwo kohereza zahabu ngo hanze byari byarahagaze umwaka wabanje, iki gice gicukurwamo amabuye y'agaciro gifite agaciro gakomeye cyane kuko ariho honyine muri Kivu hafite ibikoresho bikomeye byo gutunganya zahabu ku kigero gishimishije. Amafoto ya satellite agaragaza ko hagati ya Gicurasi no kuva mu kwezi kwa gatanu ndetse na Nzeri mu kwezi kwa 9 2025 ngo hagaragaye ibikorwa byinshi birimo gusana imihanda n'ibikorwa remezo. Hagaragaye imodoka nini zirenga 10 zikoreshwa mu mirimo iremereye nk'uko bigaragara. Tariki 15 ndetse na tariki 23 Ukwakira ingabo za FRDC ngo zabashije kugaba ibitero by'indege zigamije kubuza ubwo bucukuzi bw'amabuye kongera gukora cyangwa se gukomeza gukora. Abangiza ibirimo amashanyarazi, basenya ibigega bya lisanse ndetse n'igice cy'uruganda gitunganya zahabu. Mu itangazo ryayo Twangiza Mining SA ngo yahise ivuga ko AFC M23 yakoze isahurwa n'isenwa rikomeye ry'ibikoresho n'ibidukikije, ikanashinja ngo u Rwanda gutanga ubufasha bufatika kuri iki gikorwa. Colonel Nenga umuyobozi wa AFC M23 yahakanye ibi birego, avuga ko icyo gice gicukurwamo amabuye y'agaciro kitari gukora kandi ko uwo mutwe udafite ubumenyi n'ibikoresho byo gukoresha ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'inganda zijyanye n'amabuye y'agaciro. Inkunga ya gisirikare ngo yaba ikomeje muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi raporo isoza ivuga ko inkunga ya gisirikare ya AFC M23 n'ingabo z'u Rwanda ngo ikomeje kugera ku bice bigenzurwa n'icyo bita MRDP twirwaneho, umutwe ugaragara mu misozi itandukanye igaragaramo abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse ngo hani mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo. Nubwo hari igitutu gituruka ku ngabo za FARDC, izo Burundi FDNB ndetse n'imitwe ngo irimo Wazalendo. Kuva mu mpera za Mata mu kwezi kwa 2025 ngo haje kugaragara ingendo z'ingabo mu duce dutandukanye nka Kamanyora, Katogota, Nyangezi, Ruhinja ndetse naho bita Kaziba, harimo n'imirongo yinjiriye mu gihugu ivuye mu Rwanda nk'uko bivugwa. Iyi raporo ikomeza ivuga ko ngo impuguke za Loni zivuga ko ifatwa rya Nzibira, Runtukuru, Shurwe ndetse naho bita Rubimbe hagati muri Nzeri mu kwezi kwa 9 ndetse no Kwakira bigaragaza ingamba zo kugenzura inzira z'ingenzi z'ubwikorezi n'ubucuruzi bw'amabuye hagati ya Warungu, Shabunda ndetse na Mwenga ndetse n'imihanda n'indege nto zikoreshwa mu gutwara aya mabuye. Nubwo bimeze bityo, ihuriro rya FARDC Wazalendo na FDNB riracyabasha guhagarika imbaraga z'inyeshyamba mu bice byinshi cyane cyane mu kibaya cya Ruzizi aho kugera Uvira byaburijwemo. Aya makuru rero mu by'ukuri ashingiye kuri raporo yo ku itariki 30 z'ukwezi k'Ukuboza 2025 yagejejwe mu ibaruwa kuri perezida w'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye, avuga ko AFC M23 ikomeje kwigarura ibice bicukurwamo amabuye y'agaciro
ndetse no kwigarura aya mabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyepfo, kandi ngo iri kubifashwamo n'u Rwanda. U Rwanda nyine rukaba rwarashinjijwe nanone muri iyi raporo, dore ko atari ku nshuro ya mbere u Rwanda rushinjijwe muri raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye kugaragara bakora ibi bikorwa nk'uko byagaragaye cyangwa se byavuzwe hano muri utu duce. Mu yandi makuru akomeje kugenda amenyekana cyangwa se mu makuru yagiye ahabona ku karubanda nyine, ku munsi w'ejo nibwo byavuzwe, byari ku itariki 7/3 bimenyeshwa abaturage ndetse n'isi yose. Ni ibyavuzwe n'inyeshyamba za AFC M23. Mu by'ukuri murabizi ko mu minsi yashize habaye ibitero bikomeye cyane byavuzwe muri teritwari ya Masisi. Bikaba bivugwa ko rero mu by'ukuri byakozwe ku itariki 3 Mutarama 2026 cyangwa se ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere turimo k'uyu mwaka mushyashya twongeye kwinjiramo. Inyeshyamba za AFC M23 rero mu by'ukuri zikaba zakoze ibisa n'ibitari kuvugwaho rumwe, kubera yuko abaturage mu by'ukuri bo muri teritwari ya Masisi ngo bagaragaje ukutabyishimira. Katurebe uko bimeze. Muri Kivu y'Amajyepfo M23 yatangaje ko ku munsi w'ejo yatangaje ko uyu munsi tariki 8 iza gushyingura ku mugaragaro abantu baguye mu gitero cy'Imasisi, ndetse ngo ibi bikorwa bikaza kubera mu mujyi wa Goma. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 ubarizwa muri AFC waje gutangaza ko kuwa 4 none magingo ya tariki 8 Mutarama 2026 hateganyijwe igikorwa cy'ishyingurwa ry'abantu 8 ngo biciwe mu gitero cy'indege nto itagira umudrive izwi nka drone, ngo kandi yo mu bwoko bw'ubwiyahuzi ya kamikaze. Bivuga ko yoherejwe n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, nk'uko aya makuru aturuka ku ruhande rw'inyeshyamba abivuga. Ngo cyagabwe ku kigo cya gisirikare cy'uyu mutwe kiri rwagati muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko aya makuru akomeza abivuga, ngo imirambo yabo bapfuye izabanza gushyingurwa ku mugaragaro kuri stade y'ubumwe, Stade de la Unité Igoma. No uvuga ngo bavuga ngo izabanza gushyingurwa, no uvuga ngo bafite gahunda yuko mu by'ukuri uyu munsi kuri stade, mbere yuko abantu bashyingurwa, baza kubanza gucishwa muri stade nyine, bo bakaba bavuga ko ari mu rwego rwo kubaha icyubahiro nk'uko bigaragazwa n'izi nyeshyamba. Mu by'ukuri nk'uko aya makuru akomeza abivuga, imbere ngo biraza kubera imbere y'abayobozi bakuru ba AFC M23 ndetse n'imiryango y'ababuze ababo, mbere yo kujyanwa gushyingurwa mu marimbi ari mu nkengero z'umujyi wa Goma, atigeze atangazwa kugeza uyu munsi. Icyakora amakuru aturuka muri teritwari ya Masisi avuga ko ngo irishyirwa mu bikorwa by'iki gikorwa riza kubera muri stade ya Goma ngo ntabwo ryigeze ryishimirwa mu by'ukuri na bamwe mu bagize imiryango y'ababuze ababo, ngo nta nubwo babishyigikiye. Bavuga ko ngo imirambo yajyanwe Igoma mu by'ukuri n'inyeshyamba za M23 ngo batabanje kubisabirwa cyangwa se ngo batange uburenganzira bwabo. Ni ukuvuga bene bantu cyangwa se abangaba ba nyiri abitabye Imana bakavuga ko izi nyeshyamba za M23 nubwo zigiye gukora iki gikorwa ngo zitigeze zibagisha inama kandi cyangwa se ngo zibabaze. Igikorwa kigayitse cyane. Nyuma y'iyo manuka ikomeye rero, nk'uko amakuru aturuka muri bica bivuga, ngo ku wa gatandatu ubwo byari tariki 3 Mutarama 2026 nibwo igitero cyo mu kirere cyavuzwe ngo cyakozwe n'ingabo za FARDC cyari kigamije kurasa ibirindiro bya FC M23 buri muri centre ya Masisi centre, ngo cyavangiye kigwa ku nyubako icumbikiye umuryango mpuzamahanga wita ku bana, ngo icyo bita World Child. Icyo gitero ngo cyahitanye abantu benshi, harimo abagore, abagabo ndetse n'abana. Abandi barakomereka bikomeye, aho bamwe muri bo ngo bagikomeje kwitabwaho n'abaganga. Nyuma y'iyo mpanuka ikomeye yabereye Masisi centre, bamwe mu batware ndetse n'abayobozi b'imiryango yo muri ako gace ngo bagaragaje kwamagana icyo gikorwa, bagifata nk'igikorwa cy'ubunyamaswa, banasaba ko hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo ababigizemo uruhare bagenzurwe imbere y'ubutabera. Byongeye kandi intambara ihanganishije ingabo za leta ya Congo FARDC n'inyeshyamba za M23 ikomeje guteza igihombo gikomeye mu baturage b'abasivile, by'umwihariko mu ntara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru,
aho imirwano hagati y'impande zombi ivuna umuheha ikiyongeza undi, cyangwa se ibintu bimaze gukara cyane dukurikije amakuru aturuka muri ibyo bice. Nubwo bimeze gutyo rero mu bice AFC M23 igenzura, Lubero naho ntabwo byari byifashe neza hagati ya guverinoma n'abaturage, ariko bikaba byavuzwe ko ari ibintu bigiye kugenzurwa kandi bigashyirwaho akadomo, bigizwemo uruhare n'umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyaruguru General Somo Kakure. Abenshi mu baturage bo muri Lubero ngo mu by'ukuri nyuma y'uko hari igikorwa cyari kigamije gushaka amahoro muri aka gace mu gukorana neza n'inzego z'ubuyobozi, bakaba rero ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki 7 barihaye akaruhuko mu bikorwa rusange by'abaturage. Abenshi ngo bakaba barabyubahirije. Ubuyobozi rero bukaba bwashimye izi mbaraga abaturage bashyizemo ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki 7 Mutarama. Ni mu by'ukuri ngo rero kubw'izo mpamvu ubuyobozi bw'intara muri aka gace bukaba bwemeye yuko mu by'ukuri bugomba kuganira n'abaturage ahangaha muri ibi bice. Perezida wa Societe Civile aha muri Lubero Centre Bwana Jackson Mumbele yatangaje ko hateganyijwe inama igomba guhuza Societe Civile n'ubuyobozi bw'akarere. Mu by'ukuri kandi ibi bikaba n'ubuyobozi bw'akarere hagamije gusuzuma ibyifuzo bikubiye muri iki gikorwa cyangwa se muri memorandum nk'uko bivugwa, yashyikirijwe ubuyobozi kuwa kabiri tariki 3 Mutarama 2026. Nyuma y'inama hemejwe ko ibikorwa bisubukurwa guhera kuri wa kane. Rwose ibikorwa biraza ko byasubukuwe mu gihe hategerejwe izindi ngamba zishobora gufatirwa mu nama iteganyijwe kubera ibeni hagati ya Societe Civile ndetse na guverineri cyangwa se n'ubuyobozi bw'intara. Ahangaha rwose ngo bikaba mu by'ukuri bitegerejwe ko biza gukorwa ni mu buyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru. Yagize ati abaturage bo mu mujyi wa Lubero n'utundi duce tuwukikije bubahirije aya mabwiriza. Turashimira abaturage bose basobanukiwe impamvu y'iki gikorwa. Turashimira kandi guverineri wa gisirikare Kivu y'Amajyaruguru wakiriye neza ibitekerezo byacu. Hari ingamba zimaze gufatwa kandi zizatangira gushyirwa mu bikorwa mu minsi mike iri imbere. Nibyo twahagaritse ibikorwa kandi turi ababyeyi tuzi neza imibereho igoye abaturage barimo. Niyo mpamvu dusaba ibyiciro byose by'abaturage gusubukura imirimo, ariko bigakomeza kubaho ibikorwa by'imirimo, ariko abaturage nabo bagakomeza kuba maso ku byemezo n'ingamba zizakomeza gufatwa mu gihe kiri imbere nk'uko byavuzwe haraguru. Kuri ruhande rwe Colonel Kiwewa Mitera Ale, umuyobozi w'akarere ka Lubero, yijeje Societe Civile ko ubuyobozi buzakomeza gufata ingamba zikenewe. Anatangaza ko guverineri wa gisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru azahamagaza mu minsi iri imbere abahagarariye ibyiciro bitandukanye by'abaturage kugira ngo baganire kuri iki kibazo.